Bali puling. Hello, Pak Kadek. Hey. Oh, how are you? Good to see you. Oh, I was hoping I wanted to learn topeng today. Oh iya, you want to learn something? Sit Oh, down. yes, thank you. Good. Memang good. Sekejap saya dulu. Please, dekat ni. Jangan nangis minum dulu. Just sit down. Oh, yes, thank you. Drink cool drink for you. Oh, thank you so much. It's so hot. Hello. Hello, how are you? I'm fine. That's good. I came to study topeng today. Oh yes, it's good. Wow. Bisa ada bahasa Inggris? Nah, bisa kawan dek. Serius kan? Ini malu dupen yang lah kamu nih. Ini Pak Dek orang kamu. Ingat juga mau gede kayak ini. Oh. Kalau gua semua gede, dupen gede. Oh. Yang mama kira-kira mama ini kan. Kudang bego yang lama. Yang minum udang rem ya. Aku ceknya gede. Gede. Gua semua gede. Yobin. Semua tiang nak ngulon mogok. Pinake murani ngatur titian aturan mana subakti majang ring ida sangkan kramatawi sangkane ngasung kerja waranugraha ida mewastu presiden titian mentani riki dumugi labda karya sida nengdon maduluran antuk pengaspungkara druene Om Swastiastu. Oh, swastiastu. Jangan oh jadi. Ken. Atuh nek. Kene apa adan? Nyaru kadang sih bisa bahasa Bali. Jangan awak. Jangan mau ajak balik makan kamu. Nak berdua tahun di Bali. Dia demen kan bahasa Bali. Dia demen kan seni budaya Bali. Main. Aduh, arti no. Sorry deh. Aduh. Pak Dek. Ya, Gending penasar yang marapsu, ikan gending nih. gending penasar nomor pesu. Nggih, Nu dirangki ini. nggih. Gambar tadi. Nah, apa? Ya. Ada mungkin lagi. Morwaning Bali puling. Gambar tadi. Oh. Nah, Kau bilang bisa? Morwaning